you do. Stay the fuck out of mine. E ba dat tak mache la ka ou men, ba jom ou men. An bala men, bala. On ti jen na brase men. Bata Haiti men, bata Haiti. Oh, bon me kou men, va fè mwen repons. Wè krim? Oui. Me kou mwen Si va ki sa wè krim la men? Sou WhatsApp mi. Si WhatsApp, ki voto de mette? Profil avyon. Foto profil avyon? Oui. Ok. Isa men bat fò e monsen, bat avyon a vole. Male men, avale men. So nan wè ekri, toujou ekri menm si mwen avyon va vole men. Oui, va e bon. Se, mwen chita la m propose la de. Ay, se, mwen kote m ka chita la men. Ay. Se, gade mi se sot pati mwen men, mwen male gade m chita la, baka pati, men neg la pati. Pou yala pase nan tenten, ou l bato ya avyon de vole, sa fèl pa fè mwen kous. Wè ki jen neg yo e nan pazon kous. Yo zan mou ya pati, yo pa bdouwe. Se, wè, mwen met neg yo sou. Wè, jodi ya, fòm met neg yo sou, fòm fè neg yo pran, sa mi se vina fè la. Wè, mwen bel telefon nan men, ma fè neg yo pran. Mwen met neg yo sou. Shit, depi 3 jou men bako jwen nan en men non. Midi 45 ki e la men. Bako fwa en men non. Mwen le misi. Yo alo. Yo mwen ou te de men, mwen pin la ka ou. Ou ne bas, ok, mwen cheko. Pa e problem. Yo. A mwen che. Yo, jwe. Pa e chono. O kon ba yo. Pa e chono. Yo, o kon gen pou la. Mwen pat dem men. Mwen se te lot bo, mwen se vini, mwen se propose blag. Mwen se, ou kon te la ou vin lot bo men. Yo sot lot bo. Yo vini, yo la go $100 Ameriken nan mwen, mwen se bala gan en. E pi la fin passe mwen kaka la propose blag. Gel mba kon se, yile ti bato li. Yade, wap fon kou mwen men. Mwen se goun iPhone nan men. Wap degaj ou pran, ave, mwen se ni kat kop. Kopon, ou pran mwen men. Bamdou, koman fè lò gen kwa vini? Sa fè 3 jou ma vin nan baza man mou. Man mwen piyes nek nan baza. Mwen fwe mba etan non men. Wa etan? Baz, salman bal tèt n bay. Mwen konen mwen che. Bo, ok fwem. Oui men, mwen konen bal tèt. Mwen mwen wap fini glon bay, bal tèt. Mwen se wal pase nan zon nan la. Bo, ok men, na we. Mwen se wouman ou fer sou li men. Talè mwen se wal pase nan zon nan la. Mwen be ok men. Mwen ba e problem. So pa plage? Pa plage. Ma viye tout bay. Mwen e problem. Wal fon viye de ya e mi. E gyo lag yon nan baza. E va misi sa? Man. Yo biti, akon fwa men mwen konen men. Yo mwen fwe nan Haiti, pa fi $600 sou men men. On bi bon se, konen men, mwen fwe nan Haiti baz. Mwen fwe nan Haiti. Baz, mwen gen misyon pou wifwe. Misyon, kado biti, yo bon base de men tout. Bo base, yo man. So fè la men, yo tout bon. Mba fe ba itan, mba fel. So fè ya.